Ujor nakaslem jong unongsan Hima. Rangbah jong Bhoi uba MG Khrong daga siam jong kajing songkia mentaka sngi ulalet penbu sendan daga jing Ujor halor kajing Kynnoh dan keti joko Umling Weighbridge pen Khrong Pisa jubor nak kali ba kumalai thu uba MG Khrong ulai thu pakani kam disu kasin kabanikong Henry kablayai ja manla kasngi dagi snam lenter menta hakba katai ka Umling Weighbridge kala sudawa Pisa jubor na kipat ba bensiu khajna wala da day pakikita kandiat kimar kimata kablakta sikat day kipat ba babon balang ulai thu hinan kajan miet la phakit ya kombatang kumba katukat ni teli ki plywood na bernihat wat andawan phai ladan ki pulit ki ba pha mandung saka Umling Weighbridge rengkat ka jimberngam berada omle kumba ki patha kinom pelaj ka kali Henry ke ika papet sngo thumula kalong panda lapai ka te ka Umling Weighbridge klem da thau da wa satya kisupan ba sispa tingka bansiu ba klem airu kano ka kinja jik patishala ne ka receipt nakaliang ba kharsan lor ula angru ba ki hajar ngot ki ba haka sisngi kingat haka ne ka apat badan ru ki bapan hadu arspa ne la spa tingka nakawi ka kali bat penpau ba kani ke jing Khrong Beaiñ ka ba pet kalong ka jing luti ka pakta sikat day ya ki pet ba ki bijuket ya ki mar ki mata halor kani ke jing ja nakaliang ba kharsan lor lalai aisendan ke jing Ujor saka disi ri Bhoi pakan chimkhia ban penlong ki jing toket halor kani ke jing Khrong Pisa Beaiñ ban nakaliang ka disi ri Bhoi ru kala kular ban phat majestor ban penlong ya ke jing toket ban lap ya ke jing sha baro to ke jing Ujor janga kani ka no phasi bomta kalong ba min kasngi nga phai driver jonga ban lecet ya ki katuk ne ki plywood mo ban sna furniture hiya na po bernihat te kade ko pot new biji por ba kali jonga kalon phai kade ga boleh kampar na kalon phai na bernihat dapo po Umling ko Weighbridge te udon way police officer the police personnel upendiang ya kali jonga ba upen bor driver jonga ban podi bandung spo Weighbridge to driver la pasang hi benda sai ong Pisa kan dia mar ke datang kerja tong kharwi kili ki plywood kidan ke wong pit tang kili kali kanalar kali de kali private plus ki kamar tentang kharwi khar arlung khot mo ke belingan haban balik tho wong em phide bandrong bat bau pitiang ata driver janga ba mede bandrong ada memrong ngeno plak ya kali jong te de halor ta kanong rem bo pli ha jinglong lili jong urung sapa Weighbridge napa ye haban anda habalarong to ya Weighbridge pan oh ni kam thau ko me ye span di sa spa bangka de pai spa bangka lai lo yang pan krisis tu mai jadi halok ta kanong singa ngasok kya ya gani namar haji so jonga long sis spa bangka na kam ta jonga kam mo kam doesn't matter spa bangka ndai sis spa bangka ko ra ya nam ta pai ba bo face gani ke problem da ki thau pus na mata ko la dream news na e mata ladan ki problem kingat dengan ki pajba kingat ki haban sil dan ki katok ne ki pajba ki haban sil do arspa lai spa tangka ko kali bekit tang kamar tang khanda debat kajing kalong ba ki kali kamai dan nang po ladang i pha sabar nihat balik kita kat bala tim juga balik setin nor balik kisalia balik ki haban sil bon ki jing sil mo hapo tu plaza ki haban sil po Weighbridge ki haban sil kata kedau kolong kasim jing bhai ki kali lokal nang le ba jing pajba ba ki ki lagi jing dengan ngai yang kalau kita tongem ba nakam ta jong pai ba nakam ta ban long kum ka warning mo ya ki balik ke kam ko long kum pakai extortion kajing dawa Pisa jubon justi penbor ya ubri bensi saya bomdi ko hak bensi jangan ai ya kan dia complain madam disi mana geleng jong disi ru ila kular ban simkia kan ni ban pha ka inquiry lang bagi magistrate but in sa pentip ha gede ba kan